Hello everyone, welcome to my another vlog. Norok tapu buska unui manana je cikon cara asaijak te anis kang go ang polok kaisa khlaijak abungke alu kaimani te tabungke alu torsaka hani peplaui 5-6 inci hai chukha adi belai kobongma ongkha te tabungke alu no sat te tirnani jora tabuk tinio sarbai tuirunai nigman khana jotto asaikha kebang ma asaikha yang bo mulai bo asaikha mulai te moirimi phanmakhoi te gajor te duilan ke strawberry kaisa tinadi alwe baksa mulai bo kairojak mungke sina mulai beleno kotor ongnai abai ti ayang tengke emne changani bagui tamo mulai je hon abone saimanya haipano ayang teng emne mulai sari rojak ti irengke sina mulai sari rojak alwe baksa kairojak asaikha kobangma te je yang tui root obuja onting ke tirnai kesana hano olog alu turke pom maranai kurugui jotto baksa klasaikha tabuk sasikoni bagui oboni bagui tabuk camera o asuk kaham ke kaya epan olog turke nuknai te bonai toke tabuk ke sarnai potas super phosphate urea abono ek jaga klai mix klaikha te mix klaiui tabuk aro kisa vitamin boronai organic vitamin pelaino dam kobang mungke double tongo saino vita tongo te royal gym tongo oborok bebak no organic biti pelaino dam kobang abono jotto bulkhagoi erunai te abai ke rugoi sat je lut kachar rugoi te abono lupai ke abai ke kodal pai tangkromnai jate o sat saka tongnai jotto bising haboi tongnai jat koring ke aro tuirunai edol rok kurukte bereno lengsukha tabo asima tongkha 5 bage 1 bag hai kurukhana tebo kurukte kabangma tongkho te tinio sudu sat rokha te sat mani pore o sat no tebo tangkrugui lut kachar je sat manno abono tangkrugui punkha tiniole tuirmaglak porio ernai tabangke sudu sat bai tangkrugui kuruknai te tabuk jero tirikhe alu thuinai aboni bagui tabuk tinio tuiria hingke dolrok tini bagui asukno porio malainai next vlog o asukno hambai।